Wasya wa Muimi. Ni muvia muno mwenda musese nondo kwenda na sese kilungu kicha Wasya wa Muimi va mutongo TV ngwata ni mukamba nita Steven Mwema na yini ni wotu alika vala vandu betha be muyo nikenda inde YouTube Nguku chawo aya yue nenda tuke bakwa nisi nitwa mana yuto tonosa kwa iba na iba nenda tuke bakwa either kwa lecha matumbe kana kuthiko watu sui ni circumstance iba ukese ya yumundu esa kwa lecha matumbe kuyalekise matumbe kana eko thiko watu sui ondo nase ni wibanga we andisio we wanguku na nisi wambiana tusili of course ona wewa wamba kusovya yichu lakini akatambi uba tusili no wamwe kuthiko thoa tusili nondo kwe mashirika kwe kampuni si diliana kiu sialigilia matum sialigilia tusili nondo akuthoise ni alama kwenda kuthoa na nenge pia tio we yaligilia lakini ni ukiyaligilia ndo kumaanisha withwe na nguku kuma bina maingi ta new starter takwa nye na boye tusili twina mothe ukuwa mothe nomwe no na boye kuma kampuni isi diliana kwali bila tusili ndo akutea hili isi dasi available muno ugese thyan uyenda kwe mandoto nya kwaiwa in fact gutile na kwa Muimi wenda tusili ni laisi kukwata na ila uthi kuthoa tusuie pesi ndo usiasia peke ndo usiasia kina kendo umane witho wakasuika kwa nata kana keba pengine yukilo tona kusisi ukithi kuthoa tusili tu ni pengine variety lo kwenda nondo na kuya oneka variety talika improved kienyeji pia pe mithemba kadhaa ya improved kienyeji no likwida wisi wenda muthemba wiba kwa improved kienyeji pe mithemba tata ondo katika hybrid pia po mithemba ila ngoko cia grade po mithemba fe white legend hizi ni hybrid ATC kuwa na katika improved kienyeji kwangelekanwa fe mubai kana muthemba wa Kenbro ni kwa ala me yangu ko cia improved kienyeji ni mesi muthemba wa Kenbro we ya improved kienyeji improved kienyeji fe Kenbro improved kienyeji fe Rainbow improved kienyeji fe Kroila improved kienyeji na fe Saso na pengine ingi kuna mpaka wise wenda muthemba wiba nundu akitumi chao pe ibathukanyo cia ngugu izo of course ona wewe ni sisi ambeni improved kienyeji iba kwa nitiri asio ni mono always not on muno ni improved kienyeji lakini nondo pimwile kangasia monango bewa ingi dengi sio kila monango bewa ingi no ni misi kila kindu kyono sio pia chona kodhuku na boye Kenbro na ya keli ni na bo Kroila na ya katatu by the way ni thoye Rainbow nondo pia ningwenda kuendea na kusoma ni kana with time wize kwitha nene nasa kwa of course none teke babakani ona na kwa ni bado no lana lakini Kenbro ni nengie matunda masio nondo izi ndia kwa ni sio na ndisi na sio mwi wa 12 na ni sisi endea na kule choyu na inga by the way nditho Wasya inga nditho Wasya izi ni kitakuya nondo amatumbi inzamba ni sio ni Wasya na voice na ni na vekie tho museyo ina kwachi kilo ne kwebinde kubi ko inone to se ina take na te mwi waka 5 ko sia take it around 5 5 months sia weather not onyota ya na pasoko ni si injitonesa ina kilo mbewa 3 na nene zila ye loko ndi vechi ndi bana ko weather both sia na sia matumbe yila no sa tusili tu mimi ukitothoa by the window ile wamba kwa makani kasamba ikana kani kaka nukuigwa lakini ni ni tayari kwa chichote tulato samba ita yibani zindiketa kwanya yine nzamba siba na iya ninga yisi anena bani kita kusiania yi nzamba ngi kati yanise na maliu pe maliu ala pia no tulika maliu otona kwine ngisike ana metuke neka no twa sokoni neka na inga winenga liula Wasya nago neka ne si yombanisi kwisa kuleja matumbi kuyu na yi nzamba nikita kwia sisi oka na ilanga sisi matumbi weka utaka na weka kwali of course matumbi nikita akota matumbi ama isa kwali kithioka wemeto sitongi no waligilie nondo nona mubango kwiandu nite ya matumbi ma kwaligilie no ni make ya sure nguku isi ni namba kumia iyo kana nzamba mambe kuchino nikana nite mundu itumbi nisi ni kine ni sawa nikana tuthimetoke tusui twaminoto wabaya toka kweka na tu atana tutusobe ata asante yutu zili tu ngwathi kubuku tusili na nitoka na ni weto watu ina muthema 1 day hold muthenyomo twino ukuwa muthemomwe kini chambe no paka withe wambia kutusobesya paloko ukuoka kutwia pando pili ata
Okay, pandu ba kindi chambe tuzili tutoka niwe with awi nya watu mana kana tu ni nyake ko niwe nya waku tunenge leu na niwe nya waku tunenge warmth na protection security pia ko with awo utusobeti brooder pandu ba paloko ka kutuia palo utuia kindi chambe nipele kwithwa na warmth provide warmth either kwisila stima ira pengine kwa stima kana kutumia maka iko ya maka nyine tumia iko ya maka no yo ngwete kutumia iyo ukwata se throat utuko makana wekara okay itegema na hali ya nzeri ndo ithia hali ya hewa okay yuta utuko kwira kwe kuthithu no mpaka ukwati iko esu throughout na inde muthethani kutegemea ita iko na matumatu ono kathi withia iko yakwa yona nini yona mwachi na yu tu thatu kunega ni bandu ndu be history mone wa kethia mundu abinge onomba na iko ya maka aya mukoketha kwie no ila carbon dioxide kuma okay asante pu kati challenge shwa of course iko ya mina kukwatithia ba yanza ya kwata ni wisi ndi ku produce ni kwati juki ba nundu wa carbon monoxide ya mina kukwata yindi produce ya carbon monoxide ni kwati produce ya carbon dioxide na hizi ndi dai ina effect muno kola kwetu zili plus pia no bala utusobesia ukasiya siusia kwa sionde sina ni sina wire mesh kwa bukizenze wizo kida nini nzebe ni kulikambeni na kuma ko ndi bana thina ngaliko ni sia ko mtutumia iko ya maka leo tunenga wiva kwambia tambia na starter gram starter starter usiwithe awina na protein mbingi nondo wakiade metuke pandu ba the first 3-4 weeks after that nisi twithe atwa nene bayitu twina mie twina siumu itatu mayumwe utunenga chiki mash utunenga tasi kuma mwai wa siumai chuma cha katatu mpaka tasi ta mwai wa mbena nusu mwai wa keli kuma guo tunenga growers no si asi Nguku yu growers winenga ila nzamba yu winenga mpaka vyuka thosi no broiler smash si sawa nenga nzamba yu katika growers no ni separate si vichamia mwai wa katano nzamba kambia kwinenge broilers na sio inga kambia kwinenge layers sine 500 na inga siambia kulicha bandu sine 500 inzamba nisi uitwa ila sokoni sina around 500 unenga liwa nata okay scientifically na information ila tina yo ila hivyo kasilika 1 day hold kele kuya around 15 to 18 grams kwa mudhema of course you wake ati idhani tusili 50 ukunda tuwaza tusili 250 times in grams umane kwele kuya kiasi kana ata kwa mudhema alafu yu kwa mudhema osi ugisi kwa uyane into 3 portions idha wakwata ni twele kuya kilo kimwe kwa mudhema kilo kiwi chanya into 3 wikwata grams yini ni thwani na kikombe ni thani sikombe chini cha kwota na atavu na atava kwota na nini zengo kuizi ita yiba uyu siele kuya kwota na yesi ya kwota na yesi ya kwota tusitwa kutwepinde nepe kendo keto no tumatukwa all of a sudden ukethani twakwa te bina ekangotavie katika wayu wa Nguku ndiye thana challenge ya muthembosu none ni to provide ya condition ila sia ilete ithen warmth ngatunenge nesa ithen ventilation uketha tuna ventilation nesa leu ngatuithia nesa na security ndiye bana mathina ko watu provide ya condition ila sia ilete kwa kasile ndo ka provide ani nyake ona mbewa ndo katoma provide ani nyake petha bebi na kukwepio kila kingi ndeti nzanzo watu wale selo nzanzo tusi okay tusili to we by the way thina wa mongoni wa with a challenge nene katika Muimi na ai ndawa ya kumina mwaga challenge mono ni nzanza ona tikwita na songo mayazia prevention is better than cure to prevent ya mwaga a threat kwa Muimi na nzanza kazilika na koza kena ukuwa mithena thandatu wiki umwe penzanza le ya yele kunengwa ila recommended Newcastle nenga ni idha yambe nzanza munenga hetine pindanata itina mithena thandatu keka nini pio na wili kana yu usionge wa kuthiko ba watu silitu kwe kuyandikira twaku kana kwaza twaku kwa mutu yi kwe tu maka mboni twitha tunengete nzanzo ya mbepio tu muthena umwe twaligirwa ona ti muthena umwe matter of hours twaligirwa penza twitha tunengetwe niyo ya mbepio isuko kuthi tumeno ya tuma isu tunenge ni ta wasomasiana mithena thandatu pengi yeah you know sio kaukatianisha na nzanzo ya ungi witwa ngumboro usini witha gwana okay
no anguko no anguko umelanga itine bindanata itina wa okay itina wa siumili itatu siumili itatu itina wa kiu no tongelela ila nzanzo ya Newcastle no mitongelela alabu kumavu kena kangie mayomwe no nenga nzanzo ya fall typhoid no yati anisa na fall pox ni kwa nzanzi hizo ni sio common katika nini katika wei wangu huko pesa zonge uko sonenga penga zingo uweza kunenga ato yindi warmers ndi warming alafu Newcastle no tongelela after every 2 months Newcastle na bithi Newcastle ni either serious ko kwiro ne mina nguko izi tutangu without bwana ta uko ndini wangu ko tonyo manata iwo usinisi nguko ya muka kwa cha inzeyo natikikala ngo yona yambia gukuma ni yambi na kuthimbola na ite kuya na masaa ile atatu ni abaluka ni agwa ko without we muthu kupi without ya usinisi sign sisi yago woneka wona yambia kulela ndimina ibinda ya nondo ni agwa muno munesi ni ya Newcastle nizo kwa kikamete ni tata na usini common ko pito lakini ndona nenzanze sia kansanzo uso amino kwata ngukupe unduto na kuitwa kana no yini se thina wa we okay pengine ko prevent lakini chikuita nondo na kwa wa wono ngokwizi thia andu ala matajalia makita kuthinza kwite neto namba kukwa nondo yo ni yakukwa ona pala ningitia device boni ni kwa yangu kondo kana kini cha mrembo ko kila kithia kipata ni ko prevent tutwaende ni wa process ya kuseuwe chucha kuchanguku chele kwitha kina zindula muhimu ni chaona chao okay chui kini cha beti lazima withe na chuo complicated kina ngalama mbinge nyoka sisi sio siakwa nitumete local available materials no by the time yani kwenda nela bina ya neki ine beauty by the way isavi ta bandu ba waya mesh no kana niketo okay chuo katika kwaka no mpaka kile kitona kusia nzebe kuzikuta bayuli kanini nzebe excess isi no ya affect nguko kuno mpaka ukikunike nesa ukasija mwangali wa bingwa ndelisi yaka na bingwa cha no kutanesa alafu no mpaka utie mwangali umwe ukwalau circulation ya nzebe kutembea chuni na chu profile ya kwizila no mpaka bethe na wire mesh kuba kabethe pena wire mesh nikanetsu kwitha nzebe ni alika also kile kingu consider we yakacho ni withe katika kuki enclose kuki vinga kiamba kulika kindu kumanza ta predators tansoka na musi ambi uno ba kile ki provide security chuchu ni kwati zindu zini zewele kukonisa na musi akithekane muno ila itona kwitha isi threat kwangu kunita chao muno withwani ti wibingie bandu muno ni na musi ambi nsoka na iluko na mabungu peke ndo somete yo lwangu ukese kindu ki njambe ntia kisi lakini peke ndo ni mania yo lwa kuthia nguo of course nini mamiro pindu ngikuma nandise wemi wangu ko undumwe no mpaka withie we serious katika we wangu ko na we serious nimi saingine te yangu ko lakini ukise kwitha ti serious lakini wenda we serious wangu ko no mpaka withie we humetie bio nondo ni demand ya lot ita tusile tweto nini kutushughulikia kwenda ibinda ya kuinge nondo ko tukune no kila katatu kana ngiri kuongela iko machi nona ali kuongela ukawithie nini nikenguthie na no yo imwe nikagwa aya ngokuipia ni sienda wize kwitha liwasio we readily available tukakosekane nwizi nyanga koso ino kuthiko kwa papa ndukane nini mutu kana yia lakini ngoko nini kuthikunya ba kuno mpaka liwa yo withie wipo mpaka withie we binda yonde ni sawa nenda usisie ba unene na muimi wipa ya musi wenda kwambia nguku lakini ewe nguku sitha na maume ingi atona kwambia sika kwa nenda mutavyo ndeto okwa ukupe muimi wipa ya musi wenda kwambia sia uimi wangu undula ni mamite nekana uimi wangu ko mbi bina undandu ngi mawosa mauga mangu ko makathiwa tikindu kinene muno undu andu maweta kiti chambe nguku no wambise na ona mbesa nini pio ti lazima withe we muthui nikana wambise nguku no withe ntupesa twini nye njambia uyo wakwa naambie na nguku 36 na naambie na oini na ngukumbe wa maneli sio ndile siebani ngukumbe wa maneli ko in short nipatoneka ko mwemi yeyote bora we yumie na withe na capital nini ona nguku imwe ni kwambia nayo yulo wa mowo alama ke one mukamba na utweka ni othireti kwa mwemi wa nguku zingati anzanzo program ya anzanzo enda kwa ngroveti lewa kubi naku ozela wote na ndo methe amete ari kutethesia matoma kunenge program ya anzanzo ne sondo ela kusanga nguku siaku thina maundu ko thinia nyendo andina kuthika buni bigete ko ndo makweni kare njando ini nzie mwe ya kukona biashara ni muvya muno ndo na ituva Mutongo TV asante haya
Naindi mwenda museise ni kilungu cha Wasya wa Muimi va mutongo TV ngwatani wa mukamba ni twaithia Nguku nye ni tawa Steven Mwema tuikomana chumwane kingi nikenda twithi kindu kingi tofauti ni kwenda useise mwelu wa ilungu la siati. Wasya wa Muimi.